Nalazimo se na vrhu zvonika. Rusija, Vladimirska oblast, selo Semenovskoje, crkva Gospe. Zidani zvonik ima 3 nivoa. Sa gornje platforme zvonika se vidi veoma daleko. Stojimo na novouređenom drvenom podu. Ovdje je drveno stepenište. Idemo dole. Silazimo niz nove drvene stepenice. Idemo na sljedeći nivo. Ovaj nivo je također napravljen od drvenih dasaka. Napravljen sasvim nedavno. Drveni podovi ne odgovaraju vanjskim otvorima. Preklapanje bi trebalo biti veće. Na donjem rubu ove niše od opeke. Ali preklapanje je napravljeno na pogrešnom mjestu. Idemo na niži nivo. Opet vidimo drvene podove. Ispod je drveni pod, a na vrhu je drveni plafon. Oba drvena poda su napravljena vrlo nedavno. Nema traga od stepenica od cigle. Zašto je arhitekta projektovao zvonik bez stepeništa? I opet vidimo samo drveni pod. Nema znakova da je ovdje bio svod od cigle. U zidu su napravljene niše. Niše su premale i plitke. Neće biti pouzdanog pričvršćivanja za zgrede. Idemo dole. Opet uz drvene stepenice. Veoma strme stepenice. Nezgodno je ići i spuštati se takvim stepenicama. Sišli smo sa neba na zemlju. Drvene grede su položene krivo pod uglom. Da li je ovo zaista bilo zamišljeno tokom izgradnje? Zvonik ima 4 novoizrađene drvene palube. U isto vrijeme ni jedan strop od cigle. Ne postoji ni planirano stepenište do vrha. Zašto nije bilo plafona i stepenica između spratova u ruskom zvoniku? Da li su graditelji jednostavno zaboravili? Ili je tako bilo zamišljeno?